ama sa penin pu sailen mangin tu chungi boi naw pen aman ipiti mu am ti chu opening remarks in e hin sei pe le phante tu chunga tu chunga popular government hung ki form hi hi chi incident bo jan hi thil so jing bo wa hi ve atamin ai wanga hi buiti la pa da hi analyze ani bol ho chule social activist tampi in hi chi khat khuchi I bol lo wale hi tabang hi hung hlung dinga hi ti hi ani sei jing sa hin ate ka na in mi tampi thi jing wa yang chu national highway ki hong na lai cho mai leite chu I bachai su gen thailo government in asim ho chu condition after condition e hon I ki simu wa I chu ti fulfill pi u hin am ho dinga headed sim ma chaom lo hin buiti la pa da he goods commodities ho zo si phai sung lu thei chule angai cha zo siu dimapura pat ani thung hi chi jong hi factor khat hin ani na chu ga he thei pending a chu SO grouping Manipur integrity close jaw puma SO extension na kai wayang chu amu saw ho tampi kinep na ni mangai tain ai chuban le MLA ho jong ki resign diwa so ta ani ki sei hi tain hin la khat cha ki resign ngam lo hin hi cho hi hoitai ve da le hin tu chunga popular government hung ki form hi azaw lo ho jong hi azaw nom lo ji ham achan lo ji ham ai lo le ipi ham asunga politics sum hi ki he chin thei lo hin a hin la ama azaw ho chu justify na hi point lo him ding chu kidei sa cha hi nine a hin la thilum dan hi transparency accountability theilo dan pa hi society hi chi hi root cause hin buina ho jong hi mabana hi tu a jong hi hitabang buina hi vial tu num lo wale mi pi representative ho ko na hi transparency and accountability hi ngai cha hin hi cho zo si root cause hi hoita invalid in society hi legislative member ho hi representative ho hi I think noi hiding easy MLA hiding ti chu ip ki bol thei mo mo dian accountability thailo mo mo di ti nai cho chi cho root ko su mi pi dei sa a ki leng hi lo cho kha cha atam zo he ai che pa hi main concern in ka gelin it adang danga thil su ho hi ipe ha a root ko sa hi lo ji chun i khat allo thailo ding in ka ko ye ke bang chen pa me pu sailen mang to a hi mi thum ho hi MLA mi thum ho hi nam mi pi hin traitor hello le judas a igelo he ta en politics a hi en nikhat ni ka jong aza chumbe ang ki he jeng the hi tia lungel nei jong mi omna line nang man na honest opinion na chi IEP tu chung development a ko na hi I chan na mu am nang man I pingai dan na ne chita bang lung thu thum ho hi ama ho in resolution ala akipal ke theya lawang chun tu a hi mabana hi lung thu thum hi by default la ama ho spearhead bol na movement pa wang hi chi talawa hin mabana hi movement political aspiration hi achi jom dinga lawang chun alung thu thum ho hi achi ta lawa le mi people's movement iti pa bo hi option in ka gelin aji chul SO resolution jang anum nomina palke theya lung thu thum ho athumo wa apan kho mo wa resolution kila ho jang palke theya hi lawang chun mabana hi mi movement hi hung hi tin hi cha hi KZC cookie zo council in chi oppose bola popular government hi tu nil ha press release ho chu I mudi hin oppose bola from ta stand sala thea lewang chun ama ho hin mabana hi mi pi voice mi pi represent
ahin bolova political aspiration hi achi zoma le khat ahin achu ti lawa le wang chu lung thu thum hi alung thui ti pau hi hin aspire het zo ta lo ding in kamoy pen namsung dam na dingin itiwa thi be cha ji mo wa ile chu namsung chu dam de nan tin ahin la namsung dam na ding iboi pi na lang wa chu i movement pau jong chu zero na su thei ki din mun a he ni din mun a he chi chu hi ai la way out chu be set lo to bang a hen tua i movement pau to tua MLA home popular government formation na minister loy deputy CM loy cho agala au hi ipi aki kalna i movement u avadi nga hi ipi aphat lo na umam mani ei le ki ki zol hepa chu aphat lo na pena kamwana ama ho justify na chu hi a ama khatlanin minister agala awanga i political aspiration i political movement chu chiwahi ki chaijing a chu kamu hi a hin bo manipura para separated hi tawe i tiwa ei ho ma mani manipur government formation a igazaw pa chu za chadaw ma um hi cho ei le ki lep hi ei le ki ta lo ei le ki lep hi za chadum pen hin le si chunga ai chi pa chu za chadum be ai hi tabang za chadum ta ama le ma jong ki ta zo lo i hi je wa yang chu hi tabang yang hi tu jang hi thei hin ai chi pa chu poi mo pen hin a hin lang khara chu political aspiration chu i cha hi ki chai jinga hi pui ti wang chu kai ma ta sane ele pusoi len mang to asu nang na seidan chu popular government si min mi thum ga jaw jong le UT movement pen chu che jom jing thei hi ama ho chun i ma cha su pui pui ti na han chi jom jing thei amomonga mi pi representative ti wang wa e ho hlen lai lawa ama ho ga jaw mana i ho i voice i aspiration chu ki chai hi lo pia mi pi nup lo wa le i political movement chu hingjing di ya na kin poi mo pen ka sa hi e le e ki lep khat e ho de ya ki sondo a hi lo ni chite ni hi poi mo ka sa hin mabana hi mi pi te hin lungi za doding hi jong le e ho de ya ki thanu ngai hin hi che pa hi i phut ke ta ka wa political aspiration wang hi ha ta ta dinga ka mu lo hin ei ho thanei na ki hlen ngai criminal antecedent anei lo ngai criminal ka ti chu nampi lamkai nampi sepei ho chu criminal ka ti na hi loin arm group ahung hi pha le dan dung ju ya chu constitution dung ju ya cha ma ho hi a terrorist or armed group hi tawin hi cho chu azitiam immediate family chu it legislative assembly a to thei di ham hi thei mo mo lo cho ai cho chun it farm ta ami pt voice din pi ngam di aji chu central government in a pei thu le thei chula na chon se da le na ki ta thei lo cho nge thema chi ta bang chu ipiam khat bol khil khat na ne ya le ki idin na ki ding jang thei lo cho thì cho government mit mude nga cho bol ipiham dan pa ma ti tabang hi cho ai cho chuni ti government against sa ding mo mong de ham ti hi chi su di ta ka wa ku ki te politics ha jo lo de nen sei chu tu tu chung le le athil su ai bol hil oi pun abula panai bol hil pan oi dai ti hin na he che pa chu abula pana chi su di lo wa ai le le chu jang thei lo hi ti khat hin na di lo wa ai le nen comment ki thi che chu hin adi e adi exactly hinge hinge to abana kan do be num chu to a hi mi pi ni de yu idimanu hi pi nem cha hin pu khaute hin pu mu sang lu le hin ama ho hin hung le hung do hen lang hung ki resign hen lang hung hai leo ti mi pi na i dei so i demand ho hin ama ho chen hung gel the hen lang hung hai bang ta leo manipur din mun chu le e ho din mun le i demand din mun chu i to bang dem to a hi ahung ki resign no jong le
aung ki resign ole chun mi pir chu iki pa ri hi na mi pin i dei sa u chu hi a hin la out taking a bol hi political aspiration adinga chu aki hit na ta lo chu lungdan ta kha chu pu elem khaute hi IPS khat hiya asupi paret nakeda paret ki bola ai cha phaya ga leng lut ki na pungul sang lun jang gal jam thwa min thile hin ki ka hin dala phaya ga lut ki na o taking ga bol ngam ki na lungdan mong mong honi alung chim sunga kun kilu na lang ipia gial mong mong ham kilu na lang ga ki ake ki vele ipiti mong mong ham ipilung chang cho tabang hi Amy ta chapai ti howi hilo be lungdan mong mong ya ma te ni adi dia pungol sang lu yang hung gal jam athia hin ki ka hung jama abana pu elem khaute yang asu pi jong David Thek sopi pa David Thek ho jang hiya lampia ki veili den ho yang hiya ai cho yang chu hiya min minai ai piam refugee tia nu si tai bolova ai cha ga ki taking ga ki bol chu mihem ipiti ha hingi mihim jo si chun personal agenda interest ki nei su ke jo politician ho chun obviously yam ho di chun a nei di jo ai ya lungchang mong mong jo ga ai sap tong lungdan ta lungchang describe ji jang ke chi hi azi khat lowa zo ma hong chu hinge mingol hilo hi na emele khat hong kai the so tin len zo an hen sei pu khaute di chu IPS song hina la hen hi to banga nam ithu nunguwa jong chan ge hi nunga jong to banga agum jing the hi ai lo ai le asunga ki sel gum ham ti jong hi gin chat lo te pu na aji chunen sei banga kidang wal jing hin na a hi loading be khat aga bol pau hi asunga hi thugu hin de ti agin chat na ne am hi lo le EPG mo mo nga hiti hi vin te ti nang main na analysis dong zu ya EP na mu don ka sei bonga chu tu a zan hi thil so hi isok wa orde dan jong asan jidan aki thim lo ipam lungel zonggel thei lo liwa ipu na nu hiya ai wanga chu arwang hi address ibol wa poi mo ai chu ka sei bonga chu pu elem khaute hiya pungul sanglur hiya pi niam cha hiya athumo wa cha sopi mi zat ki thana chi cha o taking bol ngam manipur amale ma ki zol he separate administration kidala manipura pada achum separated ka hitawe kitya ga ki jaw pa chu isok thu hiya legislate representative in a zo siu hi ei ho de ya ki henglo pa hi chapa hi amen reason amen ko sa ka gel chi chu I address te ngai chi address thei lo to ka wa wang chu political aspiration is that say within political movement is that in chi pi jong le when aban hi chal thei ta de wa ka gin cha lo pusile man khain do be num chu to a hi ho aching ta thim ta zong politics electoral politics a hi lo wa hi le nama ding ai na to thelu ham ti a gel jong hi nga moi tam MLA kai ding hi bang si a itu pau hena e chi he thim ha sa ka sai na ji chu enge MLA hi a power ga chaya ga kai do chu democracy a chu enge chi chu apoi mo pen khat nong chi nan te ai lai ho ading a hin thu pi di to bang ka he en na ji chu election ga te khel khali jong le nama ding a thil pha za chum bol na thei lam pi dang lo ham lam pi dang ume to ai ngai chat pe no hi social activist sule kita ata activism bola legal law journalist nang tabanga studio honga piam exchange of ideas dinga platform hung sim ho hi so hi apoya poi mohin so hi hoitai isim hoi bewa isu hat bewa accountability transparency om na thei dinga chu ate ka bonga chu pu
mang tai thul tu in nga ta jong le ama hin TC network nga hin the bridge sa hin chule siam ho kip Samuel ama ho tabang in nang ho tabang in hi tabanga hi platform na hin simule lungiat in seule mi pi in jong thil he thim theina adi lo cho an he thim theina tam hin hi cho hi ha ngai cha no hin chule ajo anan sei kha chu kin jong ka gel gel jing kha da hin MLA ho hin ka ki resign ding wale ke ho nivel ke sa win kiti khat ani gingin na chiwang chu di chu di lo hin a hin la hi chi chu na ve sa chu athanom aspiring mi tam piao me ti hi hin hi chu ho jong hin tu il tu din muna igal hun na ding wa hi contribute a bol thaw hin a hin la chi thu ki sei wang jo ke wang jon kapom di point di ka sa di point a hin la cho yang hin contribute cho hin bol khal ding ka ta sat chỉ cho nó xây lên áp xây lên mà ama ho hin ai lo wa ai UT thum pe no hi ata san lel zi wa chu kimulo tho tho ding hin ti opposition pau zo hi secure balls nom zo zi wa chu tia chu ham ti zong hi gel lo the te na tu hen tu condition a hi gel lo the lo khan om ta hen azi chu ama ho hen I demand pau imu lo diu hi a het hoi sia lo wa ja lung lut be lo wa mi pi chu ama ho min set lo na dinga chu mi pi a khet mu wa ama ho position zo chu a hu tam ti hi gel lo the lo ai tan hi che nang in pi ti na gela ai chula chi cho di chula ikile mo yema masanga pat ai kile wa that mi ayang kile wa to ang kile wa abana yang hi hung kile ki diu aloma ki lom thading ngai no ma mam thading vet no ma mam thading ai wanga sungai ma cham lo ding tam pi hung ki sei na lai de ma tu chunga mi thum ho hin pi nem cha a le aloi te ni hen lung thu declaration lung thu ho goti a declaration a bol pe no wa precondition a koi ho terms and condition a sim pi ho popular government siama ka zaw di wa le chi ati ho chu khat cha he aki subulhing hin na tu chan hin aki mu thei na hin ai le chi chu hi ama ho keu tu na dung zui wa chi chu hi ta ai le lung thu la chu hi to banga resolution la ho chen to ai achung wa hi ep ti vai hin ho min ep ti action hin la vin te ti na gin cha no KZC ki papim ta kha chu KZC to KSO churchan purin anjo diwa chu sat social boycott ahung bola KZC in chule KSO in jong KSO initiative na no yang shut down ki bola strike hung ki bol hiya abolu hiya chi ho tabang abale KSO Delhi NNCR in jong zanhia chu Manipur bavana protest aga bola anup lo now apam lo now chu aga express ya hi chi tabang ho hi immediate impact chung hi jong le ilung thei lo now pawang chu event so hi democratic ta rights exercise hi in asin na in aum point aphara pha he ya mabana wang hi pi hung ti cha chu ke point ka sei banga chu tu in ki resign no jong le o taking hita national newspaper jo si ma jo siam ta ki resign no jong le khuti effective puntin ahin ei ho ki ka awang hi ki ta san tu na avela ipiham kinep na khat wang ipiham mi pi lungmun na khat wang chu umin te chi pa wang chu agial theiwa la ki resign diu hin agial theilo yang la politically awang chu impact ima cham pon te tu ki resign no yang la ele taung ki pe twin pi niam cha khel khel chu aung ki leng tan hil ama chu im la sei ke bangin ga ki sei jing le ama chu hele ki zo vin te aman zo ami pi control zo vin te ti zong mai the ti alung gel long tam ta o min na nangin ni pi ti ngai da na ne ami chi chung to ai ima cha im di om te thing se se na sei pa re ta na u paulin lal chu deile chang thau na lo de ha amo ki ka he bala chi chu thu chum hi ya ei amuna ga ki jaw lo hi ya cho chu ki hello
ahin kamu do khat wang chu kol ho hin I het so ke u cha ama ji hi thing noi hin ama hi pi hin I phung I chang ho yang het mi leisi da hi banga khang to ta wana leng ta I ho upat naw pat a politics si bolowa to gau thui se wa asung no ho yang kau si bol he gam bol he ti wa gam tini bol ho ya het su ke u hin ten na tu avet sa chu iningi ka wa he nu tin hi cho to ayang chu deputy CM chi ki pile hi thein te hi thei pun te chu ayat su ke hu ya in thupi ta tai chena a karol in yamin itu icha isupi refugee minai macha atia akiu asagu kiwa kaya anup nup ma khut atana thopala akwai thea le chun ipm ikili cha pi the chu imacha ai lo pi a cho chu ate ka ba ei song sagi ki cheng lang a live to room te na live um yang la min I cha te tu te so pi ho refugee minai ma cha thia mu shit tai ti chon nei thia chut pha ko ya ipm ei ki le cha pi a hi lo I bola mi a pen ngam lo le ipm ki le cha pi mi cha vei te mo mo hi hu cho ho hi chi ya hi tiu chuma to hi nang ma idea nang ma muda na abana hi piti stable adiuta abana hi ka sei banga chumi pi voice a hat ngai lung thu in alam kai lo ngai mi pi voice din pi chu lung thu a represent di jeng KZ si chu mi pi a represent theya mi pi voice adin pi theya le tua boycott tabangai adin pi jang ke theya le KZ si na alam ke le jeng lung thu song thu keng li keng nga sim ngai lo ai cha chu mi pi dei pa chu chi diu mi pin hitian atia le khutiding thu sei ngam lo sei ngam aum lo ngai adei de sei theding thu ta pa thu di pa chu mi ahung ham so so pha le adi chung pot ta ve ta ai chi pa chu kilam kai diu a keng yang om ngai lo lung thu yang om ngai lo chika chu thu di thu ta pa chun chang hat ala tan leng kan nil kal na thu heloven dan chu ei ma adinga chu at di chet atta thu ta mong thu di mong a igel pang chu hat dinga chu na di lo mai the an ina het hil jong mai the ti ho jong ki de hin na chika chu thu di thu ta pa chu definition se si in sei chin pai thu ta pa chu hi chi platform ho ta Hichi platform ho ta banga hi kheu pha no le differences of opinion conflict of interest di cho ai wanga chu mi chom in alungel hin sei pha le hi chia ta e azo he chi phan te pha hin ti ti chu mi pi consign sa ke ngai ta cho mi pin ki het a he thim na le ta mi a chinga thima tama tam bu chu society a thu di lo ka se ya le mi pin adi e ti le di adi poi ti le di lo chi chu a ki het na khat tho tho chu conflict of interest differences of opinion ho chu di mong hiya ai wanga chu mi pin he thim na ve ta inge pu se len mang to chu deputy CM pan mun khat chu nei ta ve I dei lo wang ven I ta ve ai le abana chu ama akuna chu ipi I movement pen wa ai ama chu ni pi chan an bol the ai lo wa ai le ama chu ni movement pen I chan asu mangam chi chu to a hi sei ha na maban ahung thung ding hi a hin ei ki zo le pa chu kuni ta san ta dia manipura para separated ka hitawe separate administration ka dewe chi phong do win itiwa ile chi ki thewa la chun kuni ta san diu kuni pi thula diu ai chi pa chu apoi mo pen hiya chuti lo a hiya la chun people to people exchange pa hi mail he yo langa hung theilowa ei ho khulangai chi theilo ka siwa chu I movement tu ai sei pau hi a thijing ayang chu ka gi a hin bo ele e ki zo le pa wang chu min ni ta san thei ta ding hinam I ta san ta ponte ta san thei hi puwe
ti ti pa wang chu morally defeated hiu cho kan he theme na sei dan chu ting le nang point of view pa chu ka he theme to aken kan sei pen chu ma jo si atam zo hi lam ka ya ki nga a hin na e ho chun ground na chu buffer zone ki nga tu mo wa ama ho ilu sa lo wa e ho ilu da le movement cha hing jinge ti chu adi zong a hin la alubo a inei ho representative a inei ho bin to ana sei banga chu e ma ki the ma kapot do e tai ti aga nung che ki pa chun buffer zone inga de sang wa chu a wait anei zo lam a thu chu midang ho mu ding le kolte vet dinga chu politics a chu chi chun abona cha tha mi lo ham ti he anzo a kan sei chu neu khat refresh in bol leng mhm a ki bol zo si hi people to people exchange aum na thei dinga ki bol hi cho a khat na chu national highway ki hong mhm SO extension Manipur integrity close down na ki kai mhm athum na chu MLA hong ki resign chum lo abana chu to a popular government hung ki form hi cho zo si hi aum taka chu people to people exchange thailo hiya buffer zone chu ki maintain jing hiya to a hi chi criteria zo chi condition zo si chu in fulfill hui ta ya to a hi I chenge ya chu people to people exchange hi hung lo de ham ti wang hi sei thei lo I chenge I defend zo di ham wang hi sei thei lo pi cha ji chu popular government na ki form ta le me si normal ta chu la government ai pan ki ru ta chu la cha chu separated ki ta lo chu la a chu tia la chun buffer zone ai lo le separated hi now pa chu I chenge I defend zo di ham ti chu sei thei ang pi chu ken sei pen pa chu na yang nan nen sei so kalung gel lung nai hen ka ti dan so ka dei dan so lung the ka sa hen e hon lang hin ground in EP ball zong lew hen e hon represent na is sol ho ilam kai ho bin chilanga chu popular government na chu deputy CM pan mun aga tu ta hele movement chu atha jing hilo ham ti e ai lo ai la ma chu lai chun deputy CM chair chun ga to jong le hon langa hi I ha pan po wa hele asu boi zo boi ti ham ti e chika chu e ga hil chinam ka ti a, a political aspiration pa separate administration pa chu thi hi ai wanga ami pi aspiration people aspiration pa chu thilowa ka koi cho ka zo ka sei le ki chi lo hi dam aji chu ami pi ten separate administration I day now pa chu ai chi e ho aspiration pa chu thilo chu I hoi thi to ka wa thri I hon mi pi ho ka give up ta we thi to ka wa thilo chu ne thema chipa chu tu in ipi so yong le I hon I day now pa I tup diu pa chu thilo hi a hin chi a ha ta na dinga chu mi pi day representative in ei ngai cho atu ai ei ho day hi lo pi cho mo ei ho day ilhan do lo pi chu mam chipa chu in kilhan do thei pha no le achu na khanum to tai political aspiration people's aspiration pa chu thil hung ha ta beta ki pa me puselen mang na hin sei chu tu a MLA ho hi mi thum ho hian lang mi gu ho jong le mi thum ho hian lang mi sagi ho jong le MLA ho hi mi pin adeya ikilhen no hi lo ji chun achung ma mi pi nong tha ki nei lo ji a chu tunia hi tabang din mun ilhun no hin aban ting le mi pi ni de dan hin kilhen do phat lew I de dan hi ti tai ti pa cho hin chu ting le to an hin sei khat mi pi in I aspiration pau chu thilo e hin ti cha di nan aspiration chu nei the e hin ai wa lo thin na lo thing lo hi la jong idam kum khwa chu aspiration chu nei the e hin khat na hin aban le aspiration pa chu asubulhing ding jong ga subulit jong ngai ki de hi ji a chu aga subulhing ding ho athana apan pau chu chi pa chu kain sei na hin ke chen abana chu chi ga sei be na lai len na ji chu ka he thim the na hin please don't mind kain sei dan pa chu people aspiration chu a hing jing jong le
aga lam kai ding sila ya for naga ding ding representative ho akisu ta lo ji ajo i lor hindi hinam ti jing i direct in selen na i thun zo di hinam i lol call hin to su so political polit chichu biam gao thu sei nom hoi do nga lo le if you chara chu chi lol hing in te lol hing pun te ti chu ki sei thei lo na a hin bo a hat na dinga chu a hat na dinga wang chu people's representative a hi ngai cho to a hi people's representative i lo cho him le thalaung kayu sumnei manaung kayu chi chu civil law democratic law in tin democratic ta mi pi de hen aklen phalam hong hang sanin tin hung ha ding hung lol hin na ding ayang chu chance tamin ti di dan chu chi chu hung tam ni ya to awang hi na sei banga chu immediate a lol hin ding wang chu ta sanum ta lo pi chu thank you chipa che hen ji chu lungno pham ta hi ji chun na tun abane na chal ki din che chun is kistak denin I'm very sorry abana hi tua MLA sagi nei na lai win na ama ho hi ipidin muna ding ham ti chet wang zo khe nai hi jong le ama ho hi popular government si ma zaw nom lo mi pi te to ding hom dinga to bang akichi chet chum nai hi jong le ti de to banga chu ki gel jing phot in mi pi hin nang in ipi mudan ne ya ama ho chunga mi sagi chunga hai chi chu chi cho chi itiam khat di sei le ami zo si ki oi mo to kilowa ai lo le speculation igin chat thu ki sei dana ipem ipem ilungel su tu ki mo sei to kilowa ai wanga ga gel thei ki chu ama ho hi adei lo ha achang lo ha ipm ke thei lo chu chi transparency accountability lo dan chu political class ho hi atam zo hi ho society a hi ta san the lo ma lo mi chu achang lo ham ai lo le ipm khajia kila lo ham ai lo le api lo ham ipm ke thei lo chu chi transparency accountability pa chung lo chu ho society a hi ka dei mo mong poi kam mi pt a hi ti jin ke bang la mo mong pong i ti ha ai lo le api lo ham achang lo ham ipm ke lo chu atu mo wa chang lo hi ala chun very unfortunate still hi chi transparency om na thei ringa chu mi pi deil henu ngai chu hui lai le nang chu na ki dong tale pu sei len mang to mi sagi chang hi ipiti leo na dei sam ti pan la leo na dei ki he sam chi chu ta hi ale mi pi to ahung din khom wa asalai avot lai i khoi khom di wa le chun in mu theina hi de wa i piti hung din wa mi pi din pi ta hi ham i pi ham cham kha yo pha la hung ki mun tin to i piti panole ti chu in i piti ke yang ki sai de ham so I maybe too early to say hi jong le ki resign ham khat I pham khat abol to ka awa cho ma hong chu MLA hi na wa to chu a ki part of resign ai pya hi jing jing na lai lo bu ham to a ki resign tu hi resignation sei pha ne to lo resignation sei pha chu ning kum langa chu ki sei hi a khat cha nom lo chu la a chu tia le tu a hi ki resign ding sei pha anup chan chan ki pu ta ta ki resign ke he a ki resign nong nong ki resign nong lo ki resign la adal ka I ma cha poi mo yang om ta ki resign pha dai po bao me nang opinion nang ma ngai dan so nen ki thing se len nen sen to ken kan se dan pen pa chu mi pi jong hen mi thum ho bo chu manipur government manipur popular government a zao a he ti a cha ma ho chu ki ha se di e ai le adang ho MLA sa gi ho jong chu MLA hi na wa chu by default la chu ama hong cha part of the government hin a lai lo ham ka ti ama hong cha zao ti ne lo ham a le ki bang lo ham minister post to deputy CM post ho chu to MLA mai mai ho chu ki bang lo ham
tua tua ki resign le achan lo ja ki resign ti na hi jing cho aji chu nam isua ki resign dinga hi ale ning kum langa chu ki resign ni ta chu ha thiai thiwa i khotam pi ki lo a ki hala chu ki resign diu ta to a ki resign lo la chang la achan lo ja ki resign bo chu hello mi zo si hi mo oi mo thu chu no pha da na leo min tin ai wanga political class hi very dirty your society hi transparency lo accountability lo I ma chaum lo anom nom pan thal choi pan a de bol aneu pena se civility lo traffic zuyum lo helmet khum lo nian thang de du jing I society hi haywire choi political aspiration QQ lo bicho e ho nam sung momong I society momong wa hi ki chai de jing in langai chile lampi pang thang jing khu jing vut vai khu jing reckless tang lai di zukham kha yang cho kitama la mi pi ho yang hi ipiam ilung thim momo wai civility lo na thin thona kiti ilung thim momo am lo kuwa sit par de du ta chu bihar la UP la ipiam village la kiti bang jeng town area yang chita bang la chu hintin political class ho yang mi pi de ya yang kilheng lo ama ho jong accountable hi thailo ti chu hintin very unfortunate your society bang chu ha sa thawe cái lo thì hầm na tu na ban na chal kit lehen tu chung tu tu le tu ai din munwa I bui na ho thua ho li mi to than chun chi lang nang nen se lang hong chu ka da la ki de ten ai le to ai source khana ko na kamu chu ai le ipyam ti le to a popular government CM ga za ho deputy CM nu hen minister te ni na ma na se chu ke ho hi hero ka hi win ado dal ho zo hi villain ne hi ve ti jong hi a umen na chi how do you rake piti na pi na sei no ma chi thwa cha chita banga chu agyal theu chu lungdan ta ai chu hoi ta ivet le chun mai le te bang chun popular government hi ki form do lo le naga to pan khoma kuki te chu no kita no ding tiwang chu ama ho strategy chu hi ya e ho yang chun idin zo diu hinam ti jang chu argument api tho wa chiang chun I chan gam khana chu pham adi na chang jang tho a hiya chu e ho le hoi ki zo thap separate administration separated ka hi tawini ti wa initi wa to ai le jaw ki do wa chule to a hi tia ki chapo sa ta ipini lo thei diu ham mi hi za thia ipini lo thei diu ham tia ki sei ho ki za ho wang chu ipiti jang ki don bu de ha aki oi ve ti di jing chula panin ki de nun ti di mai na sei be ding lo nge ki pa me pu se len mang pung khat dong chu na wal tan I holim na chu anomen jong le time hi ana sot tim ta je nang jong bui sa phat nin pi hi chu ka he jingen tun a china dingen question jong hi taloben tu le tu ai din mun chung chang wa hi chu ti mi pi ho adinga I pi concluding remarks to banga I pi sei pi num na ne yam chu I'm trying to project myself as an activist na ilunggel saya ilunggel chu mi pin I had team lo khat in het kha isai ibam ama ho khat lani be chu educate khat diham tia chu lunggel chu ki sia a hin mabana hitiute khutiute tia chu in
ga ki mo spearhead jing thei lo cha tua inei chu KZ si chu tunia bonga chu social boycott a hin bola le ma bana hi amahon EPT react a hin bolovang EPT chalo ding a tiwang chule KSO churchan pura hin KWA sara hin organization CSO inei ho hin ma bana hitin boloti a hin ti pau chu zong chu inga inga jing wa hin nga jong nga diu do la hin a hin ini sei ho hi ka he mo mong ya di mo mong e chibo hi di he ti chu individual a chu ki sei thei lo hin i sei bonga chu exchange of ideas a hum ting le chun lunggel chum chum hum min tin a hin la platform khada chu hin sei khom pha le thu di thu ta thu pha ma ba na dinga mi pi phat chum na ding chu ki he thei ma ma hi mi ki discuss ha le hi chi chu ma ba na zong hi ta banga hi discussion in ei khom ba mi pi voice a chu i cha lo diu a hi in mi pi te in zong a chaina pena ka seinom chu ei ho le ho wang chu to hi morally defeated hi win political aspiration itiu politician hona chi pi pa hi political class on political aspiration ati pa wang hi defeated hi tain a thinga sei dinga chu hinla mi pi ten aspire chu idin pi ta ta ovale hi chiwang chu defeated hi nai poi mi pi aspiration people's aspiration chipa wang chu defeated hi nai poi thi thei lo ding hi chi ahung hat na dinga wang chu mi pi dei ta ta him le thal jaw lo a hi chipai phan te ti pau khat ho wang chu ki sot do wa le chi people's aspiration pa hung hat thein ti ti chu chaina ka sei nom he ki pa me pu selen mang mizo se hi nam sung wa mizo se hi tu din mona hi emotionally unstable ngan eki hivin nang zong ne in ke zong kai in bon ni su ke ni zia chu question ki do na ho a chu punat valji ti ho a se hills nong thei se sangwal boundary ki khel na zong tam tam mai ti ni cho mai le anangai ho hin tu ni la guess pa pu selen mang hin ki he thi muitin tu ni la hiulim na zong hi machal na in ni yoite ti chu a chaina kin long ga sei no min ten thank you pu selen ma thank you